ngiyalibingelela lonke balaleli ngegama lenkosi yethu Jesu. Namhlanje sikusifundo sesi-8 sesishiyagalombili. Isihloko sisithi sona uJesu ufundisa abalandeli bakhe. Namhlanje sikhangela isigaba sesibili ngeviki ephelileyo sithintile isigaba sokuqala. Kuviki lethu lanamhlanje sikhangela kakhulu lapho uJesu eseqedisa ukufundisa abalandeli bakhe ngokuya kwakhe esiphambanweni. Sizabe sigxile kakhulu ebhukwini likaMarko ichapter lingelika 10. Lapho esithola khona izifundo ezibalulekileyo ezisithintayo njengabantu abaphila ngo-2024. Sithola laphana uJesu eletha izifundo ezibalulekileyo ngalabo ayegudlana labo. Simthole egudlana labaFarisi, egudlana labomama beletha abazali beletha abantwana kuJesu. Kukanti futhi sithola le ndoda lana enothileyo igudlana loJesu, le ndoda lana isiphofu futhi sithola layo igudlana loJesu kuMarko chapter 10. Isifundo sethu sigxile kakhulu khona lapho, yikho sizabe sigijima siphezulu kwaso sithole izifundo ezizasenza sibe ngabalandeli abangcono bakaJesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Ngiza kunxusa engilabo esincedisanayo lapho ukuthi siphakulule isifundo ukuthi baziveze. Liyabingelela ababukeli labalaleli ngegama lika Jesu. Mina ibizo lami nginguNoncebanyoni. Salibonani babukeli labalaleli, sihlangana njalo kwisifundo salamhlanje okhulumayo uRuben Ngwenya. Salibonani babukeli labalaleli, kuyinjabulo ukuhlangana esifundweni saleli viki okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Sizathatha leli thuba sibe lomthandazo. Baba wethu othandekayo osezulwini, singena phakathi kwesifundo esiqhakathekileyo kakhulu. Sinxusa umoya oyingcwele ukubana asichasisele imfihlakalo zelizwi lakho. Esikukhulekelayo ukuthi umoya oyingcwele asinika amandla okwamukela lokuphila lokho konke siza kufunda kulesi sifundo. Ngegama lika Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga. Sinanzelela ukuthi uMarko uthinta izinto ezibalulekileyo ezimpilweni zethu balaleli. Athinte indaba yomtshado, athinte indaba yabantwana, athinte indaba yemali, le cost lenzuzo esizuzayo ngokulandela uJesu. Sizacela laphana Gatsheni usifundele indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda ukuthi ithini namhlanje. Sifunda sithatha ebhukwini likaMarko ngu-10 ivesi lingelika 45. Verse 45. Ngoba le ndodana yomuntu kayizelanga ukuzakhonzwa, kodwa ukuzakhonza, njalo ukunikela impilo yayo ibe inhlawulo yabanengi. Siyabonga. Isifundiwe indinyana yokwaziwa ngekhanda. Kambe sitholani bangani bami lapha ukuthi esingakufunda sikuthole kundinyana yokwaziwa ngekhanda yanamhlanje siqathanisa lesifundo sethu sitholani? Mina ngifikela ngumzekeliso ukuthi kusenkampanini utholakale uCEO esithi yena namuhla ngizahamba mina ngiyeliseva itea. Abese sithi inyanga nxa isiphelile iholo lami ngizalinika ezinye izisebenzi. Yikho lokhu okutholakala uJesu ekwenza, uthatha induku yokukhosi ayichiye khona ngalezulwini ehle phansi kithi sibancane kangaka, athi uzosifundisa ukuthi simlandele njani. Kuyi challenge enkulu kakhulu uJesu asenzela khona. Ngigcizelela khonapho ungakhangela ivesi le iza phakathi kwenkulumo ekhona phakathi kaJesu lo Johane lo Jakobe. Amadoda esizathola esifundweni ukuthi babefuna ukuba bakhulu. Na uJesu lapha uletha indaba yokuthi okuqhakathekileyo kulolu hambo lwesiKristu, sikhuluma ngamaKristu ka2024 aphila kathesi. Enye yezinto esizifunda ebhukwini likaMarko yikuthi kumele sifunde ukuzehlisa, ukuba zinceku, ukuthi nxa ukhangela omunye umuntu umbone engcono kulawe, yiwo umoya odingakalayo ebantwini abakhonza uNkulunkulu. Hayi ukuthi nxa ngikhangela abanye ngibabone bephansi kulami, kodwa kufanele ukuthi ngibabone bengcono. uJesu ngesikhathi sakhe uzananzelela ukuthi izinceku bekungabantu ade bekhangelelwa phansi.
bekusithi aluba umuntu isivakashi sifikile bebethatha amanzi bayemgezisa inyawo babengasigqoki izicathu bamangahambi ngemoto njenganamhlanje izabe zigcwele uthuli bamgezisa inyawo. uJesu ke uthi mina ngize ukuzothatha leso sigaba hayi ukuthi nginjani ngikhonzwe. Abese lethu umcijo oqhakathekileyo uthi indodana yomuntu izile ukuba inikele impilo yayo ngabanengi. So zanazela ukuthi uJesu wayefuna ukuthi abafundi bakhe babananzelela ukuthi hayibo ukuba mkhulu akuqhakathekanga. Okuqhakathekileyo ukuthi uzehlise uncede abanye kulokuthi wena ukhangelela ukuthi uncedo. Siyabonga imicabango esiyitholayo lapha balaleli lababukeli. Nginanzelela ukuthi omunye umlobo uthi yena ibandla leli kalidingi bantu abaningi abacabanga ukuthi bangabathungameli. Kodwa lidinga abantu abazabakwazi ukuthi bazinceke. Sengathi umlimi engasiphathisa sibe lengqondo le ekaJesu ayelayo ukuthi engafaka uNkulunkulu kulandela abanye yena bese sehla sihamba ngaphansi. Sinanzelela ukuthi kulezinto eziningi kusifundo sanamhlanje uJesu azilungisisayo. Sinanzelela futhi ukuthi khona lokho nxa sikubambisisa kuzasenza sibe ngabalandeli abangcono. Gatsheni sifuna ukukhangela ukuthi kanti uNkulunkulu cebo bani alalo ngomtshado. Phela njengabantu kunenge esikucabangayo ngomtshado. Kukanti namhlanje sifuna ukuzwezwini ukuthi kanti yena ucabangani ngendaba leyo mtshado. Ungananzelela umtshado uSathani ulwisana layo kakhulu balaleli. Kasizweni kuMakho 10 laphana ukuthi uthini ngomtshado uNkulunkulu cebo bani alalo. Mark chapter 10 iverse lingeka 1 kusiya ku 12 laphana bese siqoqa. uJesu wasesuka kuleyo ndawo waya emangweni waseJudiya langaphetsheya kweJordan. Njalo kweza kuye amaxuku abantu, kwathi njengenjayelo yakhe wabafundisa. Abanye abaFarisi beza bamlinga ngokumbuza bathi, kusemthethweni yini ukuthi indoda imale umfazi wayo na? Waphendula wathi, uMose waliyala wathini? Bathi uMose wayivumela indoda ukuthi ibhale incwadi yokuchitha umtshado ibisimxotsha. uJesu waphendula wathi, kwakungenxa yokuthi zazilukhuni inhliziyo zenu okwenza uMose walibhalela umthetho lo. Kodwa ekuqaleni kwendalo uNkulunkulu wabenza indoda lomfazi. Ngaleso sizathu indoda izachiya uyise lonina imanyane lomfazi wayo ukuthi labo bobabili babe nyamanye. Yikho gaba sebabili sebemunye. Ngakho lokho uNkulunkulu asekuhlanganisile akungehlukaniswa muntu. Bathi sebengenile endlini njalo abafundi bambuza uJesu ngalokho. Waphendula wathi, loba ngubani olahla umfazi wakhe athathe omunye umfazi uyafeba kuye. Laye uma elahla indoda yakhe endele kwenye uyafeba. Siyabonga. Hey, sithola lapho uJesu sengene phakathi kwenye indawo enzima. Sebembuza umbuzo onzima. Phela abaFarisi labo babelendlela ababecabanga ngayo ngendaba yomtshado le. Kasixoxeni ukuthi kanti lapho kwakwenza ukuthi babuze uJesu umbuzo onje kuyini? Maybe singakafiki khonapho Mandlo. Nginanzelela ukuthi indaba yomtshado leyi iyasithinta kakhulu. Ungafuna ukukhangela statistics ezomhlaba kumbe ukhetha ukukhangela ezakobulawayo kumbe ukhetha ukukhangela ezelizwe, uzathola ukuthi isifundo lesi sisikhangele kuleli viki siyasithinta kakhulu. Ngoba nxa kulethwa ngithe ngibala kwenye indawo ngibale khona kukhulunywa ngokuthi emtshadweni kuyo yonke imtshado eba khona i20% igcina isichithekile. Okungaba ukuthi imtshado eli10 embili yangikhona igcina sinjani sichithekile. Imtshado 100 20 igcina sichithekile. So sikhuluma ngento lapha esithinta kakhulu echaya phakathi kwebandla langaphandle kwebandla. So isifundo sibile sithinta wonke umuntu. Kodwa siyabonga ukuthi nxa singena esifundweni lapha siyezwa ukuthi kanti uNkulunkulu vele kuyini akujongileyo
la kukhangeleleyo ngendaba yomtshado. Sizananzelela ukuthi abafarisi bebuza lo mbuzo babemlinga uJesu. Uzananzelela ukuthi bona ngokwabo bebekuthetha ukuthi ukwehlukana kusemthethweni kuyimfanelo. Bekuthathele emuva ngale njalo bebenanzelela bona ngokwabo bebehlukene. Kulabanye ade bekholela ukuthi indoda ingehlukana lomkayo aluba mhlawumbe ingamsuthisi indingeko zakhe, mhlawumbe engathola inzalo, kumbe mhlawumbe etholakale elomunye athandana laye. Now bebuza lokhu ke sinanzelela ukuthi bekubuza lokhu uHerodi ube yale umkakhe wathatha uHerodias umkamfo wabo. Bekwazi ukuthi uJesu angathi kubi ngezindlela usezixabanisa lobani lombusi. uJesu ebaphendula ke ubabuyisela emthethweni ukuthi kathi umthetho uthini. Na kwenza ukuthi bazibophe ngwabo umthetho. uJesu esebaphendula ukuthi hayibo owala umkakhe ayethatha lo omunye usefebile la ngezindlela uJesu wayekuthi ukuthi lanxa uMosi wayethe kube lencwadi yesehlukaniso kodwa yena njengoNkulunkulu uthi ukwehlukana kunjani akulunganga. Siyabonga. Sinanzelela ukuthi lokho kugcizelelwa indaba yokuthi uNkulunkulu ukwehlukana uyakuzonda. Ungahamba encwadini kaMalaki ngo2 verse ngeka16 ukuveza khona lokho ukuthi indaba yokwehlukana asocebo likaNkulunkulu lona lelo. Ungananzelela lapho uJesu wayeselungisa izinto ezasezonakele. Okungangokuthi ukuthintile egatsheni ukuthi lapha kukhona sokonakele. Ungananzelela emuva lelike la kuthinta babungwenye ukuthi abanye bebesiba lezizathu zokuthi behlukane lamakhosikazi abo. Sikhangela ukuthi bekulomcabango weShamayi wezizathu zonezo elizithintileyo. Kukanti bekulalaba ade behamba ngomcabango weHileli lo obusenza ukuthi kube lencithakalo ukuthi abantu baphonga kwehlukana nje noma isiphi isizathu. Omunye uzathi ukuthi ungikhangele njani, hayi akusatsho. Kodwa sithola ukuthi uNkulunkulu lapha ubabisela ekuqaliseni ukuthi yena vele kahle kahle eqala indaba yokwahlukana leyi kanjani kayithandi. Ebese sithi ngenxa yokulukhuni benhliziyo zethu sokungavuma ukuthi abantu banjani behlukane. Zizathu bani ezingenza ukuthi abantu behlukane esingazithinta siveza ukuthi icebo lezulu lithi khona okuhlanganiswe ngoNkulunkulu kakungehlukaniswa. Nxa sikhangela isifundo lesi sithola ukuthi uNkulunkulu vele ukwahlukana idivorce kayifuni. Uyayizonda idivorce ngesizathu sokuthi nxa sikhangele lapha ephendula uJesu ubabisele emuva lapho kwadalwa khona uAdam lobani okwadalwa khona uAdam loEva. Nxa silibala iBhayibheli kasitshelwa ngokwehlukana kwabo uAdam loEva, kodwa umtshado waqhubeka baze bayenjani, baze baye kufa. Wona vele umtshado eBhayibhelini nxa sokhangele ufananiswa loKristu lebandla lakhe. uKristu walithanda ibandla waze walifela esiphambanweni, kodwa walithanda lenzeni? Walithanda ibandla lingcolile limanikiniki. Vele ezinye zezizathu nceba ezokuthi abantu abathatheneyo begcine besehlukana yikuthi omunye uyabekhangela omunye wakhe wambona engani istandard sakhe kumbe lokho ayikho khona akumsuthisi kumbe kungcolile abe sekhetha ukuthi anjani amchiye. Kodwa uJesu onguye umyeni lebandla leli eliyilumakoti, uJesu ulithanda ibandla lilamaphutha alo. Lokho okugcizelela ngokufa kwakhe esiphambanweni wachitheka igazi ukuthi ibandla leli kasoze walidivorce, uyalithanda limanikiniki. So uJesu lethi isibonelo esiphambanweni ukuthi umuntu indoda imele ithanda umkayo kumbe umama athande indoda yakhe lanxa kulokunye okungani akuhambi kahle
lamaphutha akhona. uJesu wasithanda njengebandla singcolile simanikiniki. So nxa sesibala lapha sithola iBhayibheli sitshela ukuthi mhlawumbe ngenxa yobufebe, nxa sokuthe kwaba lokuphinga, ngibuyele empuzweni wakho, nxa umama esebanjwe lenye indoda kumbe ubaba sebanjwe lenye indoda, kulapho osungamchiya khona. Kodwa uNkulunkulu vele akufunayo ukuthi kungabi lani lokwehlukana, ngoba nxa sekhuluma labafundi esiya phambili uthi yena ungayichiya indoda, umama angayichiya indoda ayithathwa ngenye indoda uyafeba. Le ndoda layo ngokufana naye as long ezephila, nxa engakafi akula muntu olelungelo lokuyathathwa ngomunye kumbe lokuyathatha omunye. Kumele ummelele azaye kufa ukwenzela ukuthi uqhubekele phambili, uthatha omunye umuntu kumbe uthathwe ngomunye umuntu. Siyabonga, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uyawuqakathekisa umtshado ungcwele balaleli, sivezela ukuthi abantu babanyamanye, babe ngqondonye, babe enhliziyonye, kambe nxa sokwehlukana kungaba yini? Sengathi umlimo lomusa engasiphathisa ukuthi singatholakali sehlukanisa lokhu uNkulunkulu akuhlanganisileyo, ngoba kungasocebo lezulu. Nxa sokuthe kwahlupha, khumbulani ngalelana langa ekhana izinto sezonakala emtshadweni, bayambiza uJesu uyenza izimangaliso. Lathi uyenelisa ukuthi imtshado yethu asenzele ibe mnandi nxa simbizile, uzasilungisela singabi lemcabango yokuthi senze izinto eziphambana lelizwi likaNkulunkulu malungana lomtshado. Siqhubekela phambili laphana, sinanzelela ukuthi sithe siqalisa sathi uJesu behamba ehlangana labantu, bekumele sithole izifundo ezibalulekileyo ezingasincedisa ukuthi sibe ngabalandeli abahle abakaJesu abangcono futhi. Sithola laphana futhi nxa siqhubeka phambili sikhangela uJesu labantwana. Ngqondo bani uJesu alayo ngabantwana? Siqathanisa lalokho okwakusenzakala ngalesi sikhathi nxa kukhangelwa abantwana. uJesu ubebathanda abantwana, kumbe ngithi uyabathanda abantwana, ngoba ngathi ubebathanda songani manje kasabathandi. Sinanzelela ukuthi uYesu kumbe kubuya lesi sifundo emva kubana uJesu ekhangele umumo owawukhona leso sikhathi. Abantu bebelomkucabangela okukhona futhi lamhlanje, besithi umuntu kumbe imuli ngathola umntwana okhubazekileyo ubengamkeleki. Kwesinye isikhathi kuthiwa bemchiya aze afe, bengamniki uthando abazali bamdingayo, kumbe bathole umntwana oyintombazana ngoba umntwana beqhakathekiswa umntwana ongumfana. uJesu ke ekwazi ukuthi abafundi labaFarisi leyo ngqondo kuza abantwana kuJesu, abantu abafundi babaninela khathi uJesu uthi no, bavumeleni nabantwana beze kimi ngokuba umbuso wezulu ungowabanjalo ayikho ungowabo. Right, why sitsho njalo? uJesu ayekutsho ukuthi nxa bengazange babe lengqondo ezinjengabantwana, ezinjengezabantwana, umbuso bakaseze bawamkele ngenxa yalokho, ngoba umntwana sithi ubaba uGatsheni lomntwana, umntwana one uyamjezisa. Nxa ekhala ukhala isiza kuwe futhi njengomzali. Umntwana akakubambeli isikhwili njengomzali. Umntwana uyaxolela. So nxa singaba lengqondo njengabantwana ezokuxolela, sixolelane thina, uNkulunkulu sizathola ukuthi uzasixolela. Sizathola ukuthi umbuso ke uza kuba ngowethu. Kodwa ingqondo zokuba njengabantwana zingasuka kithi, ukusindiseka kwethu kuza kuba nzima. Ngifisa ukuthi ngibale ivesi la Mark 10 verse 13 to 16. Abantu babeletha abantwana abancinyane kuJesu ukuze ababeke izandla, kodwa abafundi babakhuza. uJesu wathi ekubona lokho wacaphuka, wathi kubo, yekelani abantwana abancane beze kimi, lingabavaleli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjengalaba. Ngilitshela iqiniso ukuthi loba ngubani ongayikwamukela umbuso kaNkulunkulu njengomntwana omncane kayikungena kuwo. Wasebathatha abantwana ebaphatha, wababeka izandla, wababusisa. Ngifisa ukufitizela ke Elder Ungwenya akade kukhuluma. Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengebandla namhlanje, njengabantwana bakaNkulunkulu ngo-2024
sinanzelele indlela uJesu ayiqhakathekisa ngayo abantwana. Okuthi ukuthi lathi kumele sihambe emanyathelweni kaJesu okuqhakathekisa abantwana. Kwesinye isikhathi abantwana nxa besezinkonzweni sibona ngani bayaphambanisa inhlelo. Even labantu abatsha ama-youth kwesinye isikhathi abonakala njengabantu abaphambanisa abaphambanisa izinhlelo. Kodwa uJesu injongo yakhe yikuthi abantwana ngokufananayo njengabantu abadala baqhakathekile phambi kaNkulunkulu. Kumele labo baqhakathekise ukuthi ukuthi even lekuhleleni kwebandla kwesinye isikhathi nxa silama effort siyababeka eceleni abantwana bese kudojwa noma ngubani kusamelela ukuthi abantu babe banengi. Usinike istory sabantwana. Abantwana kumele bahlelelwe. uJesu uyabaqhakathekisa labo. Kumele babe lenkonzo yabo layo enikwithuba ihlelwa ngoba laba ngendlela efananayo uJesu uyabafuna ezulwini. So kumele njengebandla sibone inhlelo ezizancedisa abantwana ukuthi babe mazi uKristu. Even lapha nxa bemkhethile kuchunyayeliwe la nxa bele minyaka engakafiki 12 bakhuthazwe babongwe ngokukhetha kwabo kuzabayenza ukuthi baqhubeke bethanda ukukhonza uNkulunkulu. Enye into engithandayo ngebandla lethu ukuthi kule nkonzo yokudedicate abantwana kuyinto eqhakathekileyo nalana ukuthi umntwana esasemncane noma esaselusana abanjwe aphathwe izandla abusiswe akhulekelwe ngoba umntwana yenalwana oyabe ele 8 months ngesikhathi sonesana umntwana ozakhula amele alidibandla. So abantwana amele bebe lesisekelo esiqinileyo eseyeme kuJesu. Njalo kunye futhi indlela esibaphatha ngayo abantwana even sezinkonzweni even la ngemakhaya kasibenze bebone beqhakathekile kuNkulunkulu ngoba singaba lolunya labo la nxa singaziswatshele ngezulu abasoze kubabona ubuhle bezulu kodwa singabavezela uthando sibavezela uNkulunkulu lothando sibavezele ngezulu bazalifisa izulu babekwazi ukuthi izulu liyindawo enhle njalo bafise labo ukuthi babe khona ngoba singabaphatha kubi baza kucabanga ukuthi lelo zulu balingene belathi balibone lingakholiseki. So kasibenze silipende izulu libe lihle lathi futhi indlela esibaphatha ngayo ibe ilanenhle bakubone kuba sezulwini bengemakhaya. Sizananzelela ukuthi ke uNkulunkulu bazamthanda kuzathi yikho lokuthi umntwana khona la nxa angaze alahleke ngelinye nguzakhumbula impilo yangikhaya mhlawumbe indlela esibaphatha ngayo nxa ukuthi silemkhuleko ngekhaya labo indlela esibanika ngayo amathuba ukuthi baphatheke yikho into enolahleke yathi ngizabuyela kubaba ngoba yayiphethwe kuhle. Ngamafitshane nxa kulesi sigaba engikuthola lapha ukuthi ngicizelela izikhulumo ezokukhulumileyo phakathi kokulungiselela kwethu ukuza kukaJesu kwesibili ekukhonzeni kwethu njengebandla kasinanzeleleni abantwana. Omunye umlando olabazali lezimuli yikubona ukuthi abantwana ekucineni nxa likhala icilongo bazabe bekhona ekhaya. Yikho uJesu akuveza la. So kwesisikhathi abadala siyababhiza echurch sikhohlwa abantwana. Thola abadala abaphakathi kwenkonzo abantwana bayadlala. Hayi umzali ulomlando ukubona ukuthi akulanto engumgoqo okuvimbela umntwana ukubona uJesu noma yini into engaba ngumgoqo emulini sinjengemuli engamvimbela ukuthi abone uJesu kayisuswe abantwana bakhulele ezandleni zikaThixo. Njalo futhi okunye nxa abantwana okunye okungasinceda ukuthi abantwana nxa bedinga attention yethu kumbe umama uyapheka ekitchen ungathi umntwana ayebukele opopayi ku TV ngokusithi ayifunda ukulwa akasibanike ithuba nxa belidinga bebekwazi ukuthi la nxa bedinga ithuba kuNkulunkulu lawenjani futhi uyabanika ithuba elinjalo. Amen. Siyabonga ukufithizela lapho ukuthi hey abantwana kasingabenqabelini ukuthi baye kuJesu ngoba uyabathanda futhi uyababusisa. Ngiyangacabanga ukuthi hlezi kwezinye izikhathi abantu bethu siyabavimbela izibusiso ngokuthi hayi hlala phansi ungayi enkonzweni. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu namhlanje uyasikhuthaza bakithi ukuthi kasibeni lathi izibonelo ezinhle ebantwaneni eziveza lokhu uJesu ayikho khona. uJesu abantwana uyabathanda wababusisa lathi ngokufananayo kasiphathenini kuhle abantwana futhi
okunye gatsheni kasingenzini ngani indaba zevangeli lezi abantwana ngeke bazizwisise. Bayazizwisisa futhi lakho kuhle ukuthi sibekele bamkele uJesu njengenkosi lomsindisi. Kakhulu. Siyabonga laphana ukuthi uJesu lonke efithizela ukuthi hey sibe ngabalandeli abangcono kulalokho kade siyikho khona izolo. Ungananzelela uyezwa bethi sicela istory sabantwana. Ukhona ongasinika istory sabantwana ingathi inkosi yabantwana kayiqhakathekiswa but namhlanje sithola ukuthi hayi labo baqhakathekile lathi kumele sibaqhakathekise njengalokhu umdali wabo ebaqhakathekisa singabavimbeli ukuthi baze kuNkulunkulu. Ngingazi ukuthi ungabe khona omunye ongabe ufuna ukufithizela lapho singabe sichiye khona. Ngezindlela isifundo salamhlanje sisidonsele kuthini lanxa singabe silabantwana lathi phambi kwaMlimu singabantwana. Ukhangeleleke ukuthi khona khona i-character kumbe isimilo sisithole emntwaneni uNkulunkulu usikhangelele kithi leso similo. Bona umntwana njengalokho engabambi isikhwili lathi kasingabambelanini izikhwili kasibe ngabaxolelanayo ukuze yiko ethe nxa singazange sibe lezimilo zabantwana umbuso wezulu kasingeke size siubone. Kubuya okunye engqondweni yami ukuthi omunye sengaba ngumntwana ekukholweni kusiya ngokuthi usesemutsha usanda kubhaphathizwa. Kwesinye isikhathi siyabalimaza abazalwana abatsha nxa bezama ukuthi besebenze hayi lokho akwenziwa hayi lokho akwenziwa hayi kasibayekelenini ngokuqhubeka kwesikhathi labo bazafunda. Singahle sithi hayi lokho akwenziwa ngumuntu osanda kubhaphathizwa hayi lokho hayi of course eqinisweni kukhona okunye abangeke bakwenze kodwa kasibavumeleni kunenge okunye abangakwenza lanxa bebatsha bengabantwana ekukholweni. Siyabonga laphana siqhubekela phambili lingasifundela uMarko ngochapter 10 laphana sithathele kuverse ngu17 siyayiqinisa kuverse 22 laphana bese siqoqa sithe uJesu wayehamba ehlangana labo lapha abantu sithola esehlangana lensizwa lapha kasizweni ukuthi iBhayibheli lithini bese sidobha izifundo esingazithola ezingasincedisa ekukholweni lalokhu uJesu afisa ukuthi sibe kwazi ngamaverse wona lawo. Verse 17 uJesu wathi esesuka ehamba indoda yagijimela kuye yafika yazilahla ngamadolo phambi kwakhe yabuza yathi mfundisi olungileyo ngingenza njani ukuze ngizuze ilifa lokuphila kwaphakade na? uJesu waphendula wathi ungibizelani ngokuthi ngilungile na? Kakho olungileyo ngaphandle kukaNkulunkulu yedwa. Uyayazi imilayo, ungabulali, ungafebi, ungebi, ungafungeli ubufakazi bamanga, ungadlelezeli, hlonipha uyihlo lonyoko. Wachaza wathi mfundisi zonke lezi izinto ngiyazigcina kusukela ngisesengumfana. uJesu wamkhangela wamthanda wathi uswele into eyodwa, hamba uyethengisa konke olakho uphe abampofu, lapho ke uzakuba lenotho ezulwini, ubususiza ungilandele. Isizwa lokhu indoda yathelwa ngamanzi yasukuma yahamba isidanile ngokuba yayinothile kakhulu. uJesu wathalaza wasesithi kubafundi bakhe kunzima okumangalisayo ukuthi isinothi singene embusweni kaNkulunkulu. Abafundi bamangaliswa ngamazwi akhe lawo, kodwa uJesu waphinda wathi bantwana kunzima kanganani ukungena embusweni kaNkulunkulu. Kulula ukuba ikamela lingene embotsheni yenalithi kulokuba umuntu onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Siyabonga. Asixoxenini khonapha ubuza umbuzo oyisiminya ukuthi ngingenzani ukuze ngidle ilifa lokuphila okungapheliyo. Sizananzela ukuthi asuye ukuthi uNikodimo layo kwawubuza umbuzo ofana nayo. Kodwa iBhayibheli ithi lubaba uJesu aluba esithi ubalani uthini umthetho, indoda ithi hayi
uJesu ibalisa imithetho leyana engu6 mayelana lo muntu uthi aleyo ngugcina kusese ebuncinyaneni kwami. uJesu kuthiwa wayihawukela wasithi hamba uthengise konke lakho uze ungilandele uza kuba lelifa. Kuthiwa yasuka inyukubela kumbe izondile ngoba yayinjani yayinothile. Uzananzelela ukuthi uJames ngale uthi ungayigcina imithetho ibe ngu9 uwehluleke kowodwa yonke usuyehlulekile. Indoda ilale yehlulwa ngumthetho wokuqala ethi ungabi labanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ngoba ngendlela eyaziphatha ngayo ukuthi inotho kiyo yayiqhakathekile kuloNkulunkulu, ngokunjalo ke inotho yayinguNkulunkulu wayo. So uzananzelela ukuthi ngenxa yenotho indoda leyi yalahlekelwa ukubana ithole umbuso wezulu. Usinanzelela ukuthi mhlawumbe singabona ngani lindoda yayiyisithutha lamhlanje kasifanani lawo yini, abanye kuzinenge sesikukhonza. iBhayibheli lithi okubuya kuqala kuwe kumbe kimi kuloNkulunkulu kunguNkulunkulu. Abanye bethu sikhonza izimuli zethu, abanye bethu sikhonza mhlawumbe izimota umlimi asinikezona, izinto eziyisibusiso kithi izo sesizikhonza endaweni kaMdali. And ekugcineni singasuma singananzelelanga sizabe sigabeni sifana nawo lali indoda babagatsheni eyasuka izontile ngoba yayinothile. Uyazi uthe ukhuluma ngacabanga ingoma ethi ngifundise ngizibone kulokufuna amandla. Undoda lo wayecabanga ukuthi imithetho unjani uyigcinile, kodwa nxa sefika lapho ukuthi aqondane lo Jesu sithola ukuthi hayi lindoda yayisilela. Umakhelwane wayo yayingamthandi njengalokho izithanda. Nginanzelela ukuthi hleze enxenye lathi siyakwenza balalela ukuthi uNkulunkulu ngingakunika konke kodwa achi lapha. Kulezinye izinto esingafuni lazo. Undoda lo wayelezinto eziningi kakhulu kodwa wayengafuni ukuthi anjani ayehlukane lazo abe labanye. Ngize ngananzelela ukuthi kwezinye izikhathi siyabe sibona ngathi senza kahle, sisenza ngamandla ethu, umoya kaNkulunkulu ngekho. Lundoda wazifakela okhwethu kuhle kusivezele ukuthi ukusindiswa akuyeyamanga entweni esingazenza. Ngingazi ukuthi abanye batholeni khona lapho ukuthi hayi asokulalela nje kodwa ikulalela okusukela ngaphakathi osokuvezwa izithelo, izenzo ziveza uNkulunkulu uJesu oyabehleze ephila phakathi kwethu ebesesenza ukuthi senze ukulunga, hathi ukulunga vumani ngithi okokuzibazela. Undoda lo singathi wayelokokuzibazela okwakhe ngesikali sakhe wayichayile kodwa ngokwezulu engelalutho. Enye into engiyithandayo ngoJesu ukuthi akakhulumi yena into angayenzanga. Uyamtshela ukuthi thatha inotho yakho unika abayanga obusungilandela. Yikho kanye uJesu yena akwenzayo, wachiya ubunkanyankanya bezulu, wachiya ubukhosi bezulu, wabuya lapha waba ngumyanga, kuthiwa wayengelala ndawo yokuhlala, wayenikwa nje indawo yokuhlala ngabantu ababe people would come to his mercy, and wayelala eqamele ilitshe kodwa enguNkulunkulu. So nxa etshela lo nothileyo umtshela into yena ayenzileyo, so umtshela into ayaziyo ukuthi iyenzeka, and wayekazange abuye lapha emhlabeni ukuthi nje kudlule, wayebuye ukuthi sisindiseke. So umuntu usindiseka ngcono nxa ezidela, kungabi lento oyibambayo ubone ngathi nxa ungayehlukana layo kungaba nzima kusaphileke. Nxa uJesu yena wakwanisa ukuthi achiye konke wabuya wazosifela, thina kuyini esingakubamba ukuthi singamniki khona ukuthi lathi sisindiseke. Ngicizelela khona lapho sithola ke lapha endabeni lesibala la kuvezwe ivangeli ngokupheleleyo. Ivangeli kasokubala amavesi sibalo Revelation labo Daniel kuphela, kodwa okunye okuqhakathekileyo yikuphila ivangeli. Ukuphila ivangeli yikunanzelela indingeko zabantu sizifinyelele, yikho sokuvezwa nguJesu la. Kodwa nantu uhlupho olulama Kristu amanengi okugoqela laphila namhlanje ngo-2024. Nxa uNkulunkulu sesibusisile sisowami mandlo, isikhathi esinengi sicabanga ukuthi ngokwethu ngamandla ethu sizizuzele. Kodwa eqinisweni konke uNkulunkulu asibusise ngakho
usinikele ukuthi kuhambise umsebenzi wevangeli phambili. Kodwa thina nxa uNkulunkulu sesinikile imali, sesinikile izimota, sesinikile imisebenzi emihle, sithi ngokwethu uNkulunkulu kangena indawo. Yikho kukhulunywa ngundoda lo ovezwa liBhayibheli la. So kuthi ukuthi kule ngozi ukunotha kasosono. iBhayibheli liyakuveza kulokho ngendlela ecacile ukuthi kasosono ukunotha. uNkulunkulu uyafisa ukuthi sinothe. Kodwa uhlupho ngolukhulunywe nguElder uNgwenya. Imali kumbe inotho ingasuka ihambe phambili ibe yiyo kuqala uNkulunkulu emuva. Hayi lapha sokulohlupho la. So uNkulunkulu babukeli labalaleli uyafisa ukuthi sinothe. Kodwa kunethweni kwethu kasinanzeleleni ukuthi siphiwe ngubani. Njalo osibusisileyo wasipha leyo notho la leyo mali ule njongo bani. Injongo engithola eBhayibhelini ngiyokuhambisa umsebenzi kaNkulunkulu phambili. Yikho uNkulunkulu esibusisile ngazo zonke izinto asinike zona. Ukumele ukuthi mina ngikhulekele ukuthi umlimi angivula amehlo ngibone ukuthi manje imali le ingena nga. Imota le manje izangena nga. Lokho engilakho engigciniswe ngumlimi kungaba lengxenye bani ekuhambiseni umsebenzi kaNkulunkulu wevangeli. Siyabonga. Uhlupho esibala lezikhathini eziningi sisuka sibone ngani lokho esilakho sizenze sitholele. Yeah. Ungakhangela abantu abaningi ngasilahlupho ngokubuyisela kwethu. Khona ngosize emnikelweni anti leyo ke okwethumisa wathi ngokamlimi lokho kwethu kasifuni ukwehlukana lakho. Yeah. Ngangcono ngingabuselo nginganikeli ngoba lokho ngokwami. Umlimi wayefundisa ukuthi siphane. Fana lo mntwana ikho the ngale sibe njengabantwana umntwana ungamnika ulutho ucele uyakuphulela lokho kanjani obumnike khona. Umlimi ufuna sibe njalo. Wayesithi hamba khona okuncane unothi kunengi uyekuthengisa. Inhliziyo yobugovu hambe ithengisa. Inhliziyo yokuthi lokhu ngokwami hambe ithengisa ukuthi sizungilandele. Sizanazelela ukuthi aluba kasifani lali indoda aluba abaswelayo phakathi kwethu kabasweli ngendlela abaswela ngayo. Kodwa ngenxa ukuthi ngaphakathi kwethu singayisola lindoda kodwa lathi wena bangako suku wabasiza. Bangaki? Umakhelwane wakho ungangcono nyechitha isithwala ebhimu umakhelwane lele ngadlanga. Ujesu uthi hambe ethengisa konke olakho uze ungilandele. Siyabonga. Sinanzelela ukuthi sivezele ukuthi akukho lutho olungaba lesisindo ukudlula ukusindiswa kwethu. Konke singakuyekela esikunike uNkulunkulu kakusilahlekelanga kuyabuya ngokuphindiweyo. Bese nanzelela ukuthi laphana kuthinta indaba emangalisa ukuthi abantu basala bekhathazekile ukuthi kathi pho manje ozenelisa ukuthi awubone lo mbuso mbani nxa sokuqanja izinto ezinje kangaka. Sinanzelela ukuthi balaleli lababukeli ngokufa kukaJesu eCalvary wasibhadalela izono zethu. Evuka eCalvary wasinika amandla ukubana siphile impilo ezihlambulukileyo. Indaba yomusa lonke siyifithizela ukuthi umusa oveziweyo eCalvary ulamandla okubana sisindiswe khethekile lapho esidlule khona lapho esingene khona kodwa sisindiswa ngomusa olamandla ukuthi uhlambulule lezazela zethu. Phela uJesu engachasisanga lapha ngabona abaningi babeyasala besithi hayi kuthi ukuthi umbuso lo unzima. Kodwa sithola ukuthi ulula ukusindiswa kulokulahlwa ngoba uJesu kwenzile konke. Sinanzelela okunye khonapho bandlo uJesu isifundo ayefuna ukuthi asilethe futhi ukuthi akasikusebenzele ukusindisa. Okwethu funa ukumamukela. Njalo asigcini umthetho ukuthi sisindiswe njengalindoda ngoba indoda leyi njengoba kwathi mandlo futhi abafarisi bebemaka ukuthi ekupheleni kosuku ukuthi ngenze lokho alokho angikwenzanga lokho angikwenzanga. Right. uJesu ukhangelela ukuthi sisimamukele imithetho siwugcina ngoba sesisindisiwe. Njalo ngithanda ukuthi ngikufithizele lokho ukuthi lanxa sindiswa ngomusa asindiseke umthetho ungekho. Umthetho uqhakathekile kodwa ayisiwo osisindisayo. Uthi imali ngithanda gcinani imiyalo yami. Sigcina ngoba sithanda uJesu. uJesu onguye osipha umthetho. Siyabonga. Siqhubekela phambili laphana sithola ezinye izifundo. uJesu uyabuza ukuthi kambe engidlule phakathi kwakho lingenelisa yini ukuthi lidlule phakathi kwakho.
ubuza uJakobe laphana loJohane sebebuye lesicelo phambi kukaJesu. Singasifundela laphana kuMakho 10, sizabe sikhangele kuMakho 10 ivesi lingelika 32 kusiya ku 45. Omunye nje engasitshela ukuthi kuhamba njani lapha kuMakho 10 ivesi lingelika 32 kusiya ku 45. Kasisayi kuyifunda balalela lababukeli, sizabe sikhangele ngemakhaya khona ngapho emabhayibhelini ethu, ngapha sizakhuluma. uJesu utshela abafundi bakhe ukuthi baya eJerusalema, uthi into nomuntu iza kunikelwa phambi kwabathungameli, iza kubethelwa kumbe iza kubulawa, kodwa ngosuku lesithathu iza kuvuka. Now esikhundleni sokuthi abafundi bazikhathaze ngalumbiko lo, kodwa sihlangana lo James besiza besithi sebekhuluma ukuthi baqhakathekiswe embusweni. Now sikunanzelela ukuthi lapha babesesigabeni esinzima uYesu ayekhangelene laso phambili, okungakubana kwamele ukuthi bame lo Yesu bazwisisane kumbe bazwelane lo Jesu ngalokho ayeza kwenza, kuna bacela ukuthi baphakanyiswe bebe bakhulu. Now sizananzelela ukuthi mhlawumbe omunye singabona ngani kade kwasokungeneni kibo ukuba bakhulu. Abantu siyakuthanda ngitho lebandleni wonke umuntu ufuna uba ngu-head elder, akuholwa akulasala, kodwa umuntu ufuna ukuthi kube nguye oza kulalelwa nxa ekhuluma, nguye ozabe lawula izinto. Kukanti uJesu imemory text laphana ithe we uzile, akazanga ukubana azokhonzwa kodwa kuba nabe incebo. Sikuthintile ngezindlela ababekwenza lapho oJohane kuphambene lalokhu uJesu ayelanda ukuba nazokwenza. Lamhlanje kuyisifundo kithi ukuthi kambe wena nxa ukuthi kukhethwa izisebenzi kumbe nxa ukuthi ubona omunye umthungameli kumbe sithi wena ungumanager company sokukhethwe okuphekela iti kuba nabe ngu-head elder, umthatha njani? Hayi, siyabonga laphana. Nginanzelela ukuthi abafundi babengazwisisi umsebenzi uJesu ayephakathi kwawo nxa wayehamba phansi lapho. Okungangokuthi lathi ngezinye izikhathi hlezi singangakuzwisisi ukuthi kutshoni ukulandela uJesu. Sinanzelela ukuthi ngenxa yobumina basebenziswa kwakukhona ngaleso sikhathi ukuthi abantu ababelamandla babesenelisa ukuthi bayenze noma yini. Kodwa sithola ukuthi khethekile ndonsela uJesu ayelayo kazange atsho ukuthi hayi liza kuhlala ngapha, kodwa wabatshela ukuthi lokhu kungumsebenzi kabani kababo sezulwini. Sinanzelela ukuthi lathi balaleli kasifundeni kuJesu ukuzidela lokuyenza izinto ngendlela yakhe. Sinanzelela ukuthi uJakobe loJohane babengazwisisi ukuthi uJesu wayesithini. Kulezinye izikhathi lathi esingazwisisi ukuthi kathi lapha uJesu uthini. Ngeviki edlulileyo sike sakuthinta ukuthi kutshoni ukuba ngomlandeli kaJesu. Kwezinye izikhathi igatsheni kungafika kwezinye indawo siyasondela emuva. Umbuzo wawubuzwa lapha babengawuzwisisi. Nxa basebephakathi kwawo babeza kuzwisisa ngcono ukuthi hawu yinto leyo obeyitsho ukuthi thwala isiphambano sakho ngilandele. Ngingazi ukuthi kungabe kukhona yini okunye singabe sikudobhile lapha ngendaba leyi okungasincedisa ukuthi sibe ngabalandeli abangcono abakaJesu. uKristu asivezela khona kulesi sifundo yikuthi enye yezinto eziqhakathekileyo, enye yezimpawu eziveza ukuthi lo ngumKristu yikuzehlisa. Abafundi babe lohlupho olokuthi bafuna ukuba bakhulu bonke, yikho bazonda. iBhayibheli lapha lithi bazonda. uJakobe loJohn sebekhulume ngokuthi omunye ufuna ukuhlala esandleni sokudla, omunye esandleni sokunxele sikaJesu, ngenxa yokuthi bazwisisa ukuthi kuthi ukuthi ngoba bona okusengqondweni yabo kuye kwathintwa ngu-Eltungwenya. Babecabanga ukuthi uJesu uzafaka umbuso womhlaba la. Nxa sengupresident, kuthi ukuthi omunye sengu-vice president, angaze esinye isikhundla esikhulu esilandelayo lapha ukuthi siphi. So Peter labanye ababelalele base bebona izikhundla sezithethwe lapha, bazonda. So into yobukhulu ubumina sinanzela ukuthi isono esahlupha uLucifer ezulwini. Kasuthisekanga ngalokho ayelakho, wafisa ukuba mkhulu. So into eveza ukuthi umuntu lo selenkambo lo Jesu yikuzehlisa.
ukuziphakamisa nxa lokhu kukhona isayini yokuthi usathani kakaphumi lokho ekhona. So uNkulunkulu kasisize singababukeli labalaleli ibandla lonke labo bonke abazathintwa isifundo lesi ekukhonzeni kwethu uNkulunkulu ibe khona ingqondo yokuzehlisa komunye. Ngicabanga lapha futhi ungananzelela uYesu nxa ebabuza ukuthi kambe inkezo engiyayo kuyinatha lingayinatha yini ngokungazi bathu bangayinatha bengazwisisi ukuthi uJesu laphana wayesitsho ukuhlupheka ezakuhlangana lapho kodwa sikuthola kugcwaliseka futhi empilweni zabo. Ungafunda ukuthi uzathola ukuthi uJames ungaba ngokuqala ukuthi abulawele ukukholwa kwakhe, kanti uJohane waba ngokugcina kubafundi ukuphila and wayigcina impilo yakhe esevalelwe wayafakwa esihlengeni sasePatmos wahlukaniswa lemuli yakhe. Ngezinye indlela asikuzwisiseni ukuthi ukubeka umlandeli kaJesu ukuthi siza kuba yini embusweni kakuqakathekanga, ukuthi okuqakathekileyo ukuthi silandele uYesu, singamlandela uYesu sizahlupheka njengalokhu uJesu wahlupheka. Kodwa kuhluphekeni kwethu akusoze kusenze sidangale ngoba sabe sikwazi ukuthi esimlandelayo wahlupheka njalo ekuhluphekeni kwakhe wasithembisa ukubana siza kunqoba njengoba laye wanqoba. Siyabonga ukuthi isiKristu bakithi asikho kuhamba ephaki kunengi esidlula phakathi kwakho njengalokhu uJesu wafaka impilo yakhe phansi efakela mina lawo okuyinto abantu ababengafuni ukuyizwa lathi kwezi izikhathi kulokunye esingafuni ukudlula phakathi kwakho kodwa nxa uJesu wadlula thina singobani ukuthi singadluli. Bese siqhubekela phambili laphana sinanzelela ukuthi enye indoda iyahlangana loJesu futhi laphana kuMakho sithola ukubana uyabuzwa lundoda ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Ngeke ngacabanga ukuthi nxa ubungabuzwa mlaleli ngoJesu ukuthi ufuna ngikwenzeleni ubungathini. uBartholomew kati yena uthini nxa uJesu esehlangane laye laphana uziphatha njani phambi kukaJesu laphana. Sikhangele kuMakho ngo10 iverse ingeka 46 kusiya ku52 kasitholeni izifundo kulindaba nxa sithola uJesu lapha esehlangana lendoda le eyayingaboni. uBartholomew lo wayesiphofu abuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni kambe uJesu wayengakwazi ukuthi uBartholomew ufunani. Okay, siyabonga Mandlo. Kulezifundo eziningi lapha esizitholayo ngoBartimew. uBartimew khona lokho ukuthi wathi Jesu ndodana kaDavida eyisiphofu engaboni ukuthi ndodana kaDavida kumaJuda kwakulomutsho okwakuqala yikuthi umuntu lo lokuzwisisa ukuthi nxa esithi ndodana kaDavida ngoba kwakusaziwa ukuthi uMesaya kumbe umsindisi uza kuzalwa ngapi endlini kaDavida. So uBartimew ngamafitshane wayekholwa ukuthi uJesu ngumsindisi. Okunye ayekukholwa futhi okuvezwa ngomutsho ukuthi indodana kaDavida ukuthi uJesu ungumsilisi ungumelaphi. So wayekukholwa ukuthi ngamandla alawo ngobuNkulunkulu bakhe uyenelisa ukuthi amvule ini amehlo. Kuyathathekisa ke lapho ukuthi uJesu ebona ukuthi uBartimew kaboni uyambuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Yena ebona ukuthi uBartimew kanjani kaboni. Ukutshoni lokho kutsho ukuthi hayi lanxa uNkulunkulu ekwazi thina nxa kulezinto ezisihluphayo kumele simtshele uNkulunkulu. Njalo esikuvezelwa libhuku likaMakho lapha ukuthi uNkulunkulu nxa simtshela okusikhathazayo uyezwa. So ibhuku likaMakho liveza ukuthi uJesu nxa esimcela kuye uyasizwa ngendlebe zakhe abe sesinika lokho esenjani esikucelileyo. Siyabonga. Sinanzelela ukuthi uJesu kamdanisanga uBartimew. Lathi balaleli lababukeli kasoze futhi asidanise. Kulesinye futhi isifundo esisitholayo laphana ngendoda le eyayingaboni. Sithola ukuthi lindoda engaboniyo nxa uJesu eseyinike ukubona iyamlandela uJesu. Indaba le isivezela isifundo esimangalisayo ukuthi njengabalandeli bakaJesu lathi siyadinga ukuthi sibone ngelihlo
elitsha ukuze simlandele uJesu lapho atsho khona. Sengathi umlimo engasiphathisa lathi lanxa ekwazi uyadinga ukuthi azwe ngathi ukuthi sifunani, uza kusenzela njengalokho wabenzela oBartimaeus. Ngingazi sisiya lapha emaphethelweni yikuphi singakugcizelela lapha bangani lapha nxa sikhangela isifundo sanamhlanje ukuthi uNkulunkulu asisize ngapi kakhona. Ngingakagcizeleli khonapha ngilikhona engikuthandileyo ngoBartimaeus. uBartimaeus aluba wayesizwa ukuthi nguJesu odlulayo uthiwa wamemeza. Bazama ukumthulisa akathulanga. Ngezindlela waphikelela. Kuyisifundo lakithi ukuthi uJesu nxa simbiza bakhona abazafisa ukuthi aluba akasimbizi. Kulabanye abazakweyisa bakutshela ukuthi wena awumfanelanga uJesu, ukuthi wena umuntu onjengayo akumelanga ukuthi akhonze. Bakubize ngendlela abafuna ukubiza ngazo. Ungavumi ukubana ulahlekelwe ngumbuso kumbe ulahlekelwe nguJesu ngenxa yabantu. Okungithathekisileyo kakhulu esifundeni lapha yikubana nxa siphila empilweni sizananzelela ukuthi kunengi esihlangana lakho okungasibuyisela emuva, mhlawumbe okungasenza silahlekelwe, mhlawumbe kwenza ukuthi kuyinotho umlimi asinike yona, kwenzakala ukuthi kuzimuli uNkulunkulu asinike zona. Singavumi ukubana kube khona okuqhakathekileyo kithi ezimpilweni ukudlula uNkulunkulu, ngoba singakwenza njalo lokho sekuqhakathekileyo sekusiba uNkulunkulu kithi, ngoba uthi ukuthi singabi labanye oNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Katsheni amazwi okucina. Indaba yomtshado uNkulunkulu sengathi angasiphathisa njengababukeli labalaleli. Esikuthole esifundweni uNkulunkulu idivorce uyayizonda. Singayenza njengabantu kodwa esikuthola la uNkulunkulu idivorce uyayizonda. Uthi lokhu laba babili asebehlanganiswe uNkulunkulu sebenyama njani? Sebenyamanye. Kuthi ukuthi akula muntu olamandla okwehlukanisa lapha. Njalo kuthi lezi zinto ezithintiwe laphana ngenxa yesikhathi asisachasisa ngokunye ukuchiya kukaJahe chiya abangibo lentombazane chiya abangibo kulomutsho khonokhuyana ongancedisa ukuthi umtshado uqhubekele phambili kungela divorce. Kuyabe kusitsho ukuthi abantu laba sebehlela ndawonye, akulomuntu obhode siyabuza ngale abe sebuya lesinqumo ezotshola omunye. Izinto ezinjalo sizabangela ukuthi kudilike. Plus akutsho ukuthi nxa kuthiwa khona sebechiya abangibo sebebadela. Hayi, lapha sebesemtshadweni sebemulinye sebedonsa ndawonye kodwa badela abazali. Ngezinye futhi izinto ezibangela ukwahlukana. Sebezondile abangibo kaJaha kumbe abangibo kamakoti. Kanti sokuhamba njani? Kugcine kudala izinkulumo. So singalandela icebo likaNkulunkulu esithola kuGenesis, imitshado iza kuba ngamazulu amancane. Siyabonga sisinceba amazwi okucina. Mina engunanzelelayo ngesifundo lesi ukuthi uJesu uyanaka. Utholakala ekhuluma labaFarisi. Uyaba engage uyakhuluma labo. Utholakala ekhuluma lendoda enothileyo la uyakhuluma layo. Abantwana labo uthi kabaze kuye. Utholakala lapha evula amehlo esiphofu. Akulo angamnakiyo whether ulemali kumbe kawulamali, whether uyabona kumbe kawuboni. uNkulunkulu usithanda sonke and uyasifisa sonke ukuthi sisindiseke. Siyabonga abalaleli lababukeli, sithola ukuthi sivezelwa izifundo ezimangalisayo. Kukhona bakithi okunye besiphila phakathi kwakho njengokuvezwe isifundo, okunye sesikwejwayele, kodwa uNkulunkulu engasincedisa ukuthi sithi anleni izinto ebesizifundile ezingahambisani lembhalo esuka elizwini likaNkulunkulu. Sengathi umlimo lomusa engasincedisa, uyenelisa ukuthi asincedise siphile kakatsha, siphathe kuhle abantwana, siphathe kahle imtshado yethu, siziphathe kahle, sikwazi ukuzidela, sikwazi ukuzehlisa izinto zonke ezithintiweyo. Sengathi uNkosi lomusa engasincedisa ukubana sikubambisise konke khona lapho kudinga ukuthi siphenduke kasiphendukeni siphathiswa nguNkulunkulu. Isifundo zethu sanamhlanje siphelela lapha, sivala sizacela ubabungwenya ukuthi asikhulekele, ukuthi uNkulunkulu asisize okunye okuthintiweyo hlezi siphakathi kwakho. uNkulunkulu uyenelisa ukuthi asincedise, sicela lisikhulekele. Asikhuleke nini Baba oyingcwele okhona ngikhaya ezulwini, siyabonga ngesifundo
osilethe kithi kunengi okulethileyo okujonge ukubana kusiphathise empilweni zethu zokukholwa. Mhlawumbe bese sikhonza okungadingani ukuthi kukhonzwe okwehlukeneyo kulawo, sengathi baba singavuma sicele ukuthethelelwa bese sifunda sibe njengabantwana abancinyane abaza kulithobela ilizwi lakho, siyithobele intando yakho bese sikulandela. Sikulisa kakhulu lesikucela ukubana ekupheleni kwesikhathi alubusizi uzolanda abalungileyo, sonke sibe sesikwamukele samukele ebukhosini ngenxa kaJesu inkosi yethu. Amen. Amen.